Jual berita sendiri. Tampak tuloy katakan kami perpuluhan syarat penggunaan toto kita sudah token ka perpuluhan lateral ya. Paulus token perpuluhan na. Dan harapan namin Paulus token ka plus perpuluhan na. Menyampaikan kami si berikan kami terima kasih masuk kita selamat melayani manfaat Katrina. Ya, diberikan aplaus industri kami Manbatu BPMK guna membaik kita jelas berita-berita.